Maikanem Abilin. Pinapalabas, pinarwar ni Doña Anita iti pagbaludan ni Tiago at tao na. Nga isuti babaon na ngagsipdot wenno agtakaw ije kabisera. Binalaagan na daytoy nga iti maminsan pay amatiliw. Saan nan akailalaan pay, no diket ipapatay na langan. Iti kuta dansong, dimteng ti grupo ni Magno, akameng ti rebelde. Inalukoy da dansong ang makikapeng iti may sa apagnada. Ti panang kidnap da iti anak ti may sa abaknang. Ngem sana kim manunong dansong. Kabayatan na, si Malog da Lando ken Ami. Impambar ni Lando ti panang sarungkar na iti inana. Kentap no makakalap met ni Ami iti may papan kadarina ken Victor. Kabayatan ti pannagnada iti Hacienda Alban. Nakita da ni Ella. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Lando, di babae ang nakatakder iti ikit. Kitaem. Buy-buyanan sa dagiti nagdawa apagay. Di mo ka di may lasing? Kita ama na imbag ti taktakder na. Ha? Kasla ni Auntie Ella. Kasano na pasama ka kasta? Kat nabayagan na pinmanaw dito eh. Darasam Lando, mapanta iti ayan na. Oh, sige. Adaytan, si Mawan. Kat magnan, sabdanta. Sige. Iso. Ni Auntie Ella daytan, Lando. Adaytan, kasarita ta. Kat alukuyin ta sumurot kadatan ijakuta. Sige, pagtimkamon. Auntie Ella, da kami daytoy. Ni Ami kan Lando. Auntie Ella, da kami kan ni Lando daytoy. Ami, Lando, apaya kasta tilangayo. Kas kay labakat kan lakay. Tapnawan ti makailasin kada kami. Kumusta kan? Nasayaat mo't. Anya tinapasamakan ka. Api ang nagpukaw ka iti kalabas. Kunanin no saan tayo nga agkikita pa'y. Atidog asalay sayan, Ami. Kumusta kayoan? Nasaya at mat, Auntie. Si Kalando, kumusta kan? Nasaya at matanti. Auntie, lumakitam ni Victor. Saan mo kuman nga ipakpakamukan ko na amay sa akon arebelde. Ilimod mo ko maarebelde kami kanilando. Saan nyo kumaalip-lipatan dayta, Auntie Ella? Anya? Sila lagi pakakanayon kan ko na. Ngam nang lipat. Iso ana say-saya atin asaan kami nga agkita pa'y. Anya? Kwan, mabalin ka di ang mapantayo iti pagnanaudak? Tapno makapagsasarita tayo anaimbag. Saanin, Auntie? Baliwan min tula ang nanti sumarungkar. Auntie, amangan no kayat mo ti sumurot kada kami kanilando ijakuta. Anya? Amok matla ang adi kay agkin naawatan ka ni Doña Anita. Kat amangan no anya pa'y ti pagbanagam. Amangan no dangran na ka. Wano patayan na ka. Dahil ti kanayon ko apagdandanakan. Ami. Sumurot kan kada kami ijakuta. Ijay kan ngagnaet. Napintas ijay. Natal na. Saan, Ami? Saan ka sumurot kada kayo? Bay andaklatan diti Hacienda. Kat no bilang taawanak to, nalabit, pimanawakon. Wano saanan adito iti pagnanaudak. Auntie. Bay andak ko diti Hacienda. Sige. No day tati kayat mo. Awan maaramitan mi. No kasta nga rod. Adakid dawak kada kayo, Auntie Ella. Tibalay ko. Sikan ti makaam mo. Numabalin nga iji ko man ti pagnaudam. Nasaysaya at pay.
Ah, o sige. No kasta ti kayat mo, Ami. Agyam anak, auntie. Naragsak kami anak kakita kin ka. Sige nga ron. Agpatuloy kami. Itinto manin sa bali agon daway. Agpakada kami ng Ella. Ngam. Baliwan min tulangan ti sumarungkar. Kunat magbayag ta pa di asyenda, Ami. Saanan? Umdasan anak kita ta ni Auntie Ella. Yung pag-arap ko nagkalap tayo ti damag may papantada Victor Canrena. Saanan? Sige nga ron. Aglayon ta ni Jekota. Uy, Lando. Anya nga tati pagbanagan dalando kan Ami. Iti panagbalinda a rebelde. Diyos ko. Di mo idabay-bayan. Manang Ella, adda kamit gaya man. Kumusta iji kataltalunan? Nasaya at mat. Matartari pa to ana imbag dagiti pagay. Sige ma'am. Aglayo na kiti pagnanaudak. Panawan ka pa'y ditoy. Sige. Sana nasken akasarsaritak ni Ma'am Rina iti mabayag. Amangan no ad agipulong ka ni Doña Anita. Kat pagarupan namanen, ano anya laditan ti ibagbagak ka ni Rina. Liklikak laangan, tapno awanen ti rumso aparikon. Bart, agingga ka di ika, kat awan pa'y laang ti iwayat mo nga dam. Para itian niya, madam. Amay subli ni Ella iti paraiso. Madam. Kaya't ko nga iti kabiitan a panawon. Maipupuk ijay ni Ella. Kat pagayaman dagiti lalaki. Wan, madam. Bayan niyo. Iti kabitan na panawan. Ipupuk ko ni Ella iti paraiso. No kabaulam apatayon. Aramidom. Wan. Nasaysaya aten no patayam. Tadyak kayat titangsit at tao. Hello, Mama. O iha, adda ka man. Wan, Mama. Kayat kayo asarong karan kini Papa. Iso nga imaya. Awan ni papam, aday dyan munisipyo. Ang mumat ni papam, ijay latati ayan na. Talaga anapod no iti pagrabangan na kas mayor ti ili, Pudlo day ta. Kat, kumusta ijay asyenda? Nasaya at mat, Mama. Kat day dyan nga Ella, kumusta mat? Awan mat parikot kan ko na. Day talaang takas lalikliklikan na. Adi na kayat ti makisarita kanya. Anya. Akas laada di na magustuhan kanyak, Mama. Talaga kit di abastos day jay ababae. Isungarod ako na, adito'y kan mansyon nga agnaad. Gapot adyak kayat, amakipulapol ka iti day jay nga Ella. Tatalaga nga awan sursuro day jay at tao. Bastos ababae. Ella, mapit lang. Ha? Apay, Bart. Anya ti masapol mo? Saan nakayat ni madam ti kaadam dito'y asyenda? Isuan na sa isaya at langin apumanaw ka. Anya? Di mo urayan na dumteng ti aldaw, apatayin na ka. Anya? Talaga na po ti dara ni madam kan ka, Ella. Isu apumanaw ka langin, kat sumurot kan kanyak. Ipan ka itinatalgad a lugar. Anya? Sumurotakkan ka? Wine. May mayatan na sumurot ka kanyak. Ngam ti mapatay na ka ni madam. Ta sigurado, di nakasardengan. Oh. Diya ka muno apay anapudot ti dara na kanyak. Idinto ta saan kumot akal kalabanan.
Awan mo't ar-aramidak addakas kontra kan kwa na. Nga uray pa'y adu ti amok a kinadakas na. Isungarod ako apumanaw kan. Wano sumurot kan kanyak. Tapno saanan nga agtumpong ti dalan niyo. Pamipanam kumakanyak, Bart. Ijay awagan nyo iti paraiso? Sa anak asumurot kan ka. Saan nga ijay ti pangipanakkan ka, Ella? Ipan ka iti sabalya lugar. Nga awan ti mangdangran kan ka. Kat anya ti kasukat na. Makiasawa kan kanya. Oo. Ladingitak, Bart. Ngam sa anak asumurot kan ka. Ella, nabayag ako nagduyos kan ka. Nga maging gayta. Awan gayam namnamak. Ladingitak. Ngam awan iti panunot ko ti makiasawa. Ala, at dakan ka. Sige, inak nga rodan. Ella, pumanaw kan ditoy. Sakbay nga agbaligi ni madam amang batay kan ka. Hi! Hi! Ha! Ha! Nasaysaya atin nga agtong palakkan ni Bart. Bumanawak laangan dito asyenda. Ngam, kasanunda ami kan lando. Tiimbilin kanyak ni ami abalay na. Kasanok ang maasikaso no pumanawak mat dito eh. Sabagay, makaumayak latta dito eh. Babaan ti panang limlimok akas may sa abakat. Wan, pumanaw ako dito asyenda. Inak kasarita ni Nana Marsing. Taison ti mangibagakan ni Rina iti ipapanaw ko. Dito'y akpay lang simbaan, Rodrigo. Dagasan naklangan dito'y iti panagkapom iti tsintaan. Saan ako na sumurot kan ka, takayat ko ti agkararag dito'y simbahan. Sige, Carlota. Sikati makam mo. Dagasan ka nga rudan ditoy. Sige. Sige, Rodrigo. Mapanakon iti unag. Mapan kamatay. At dayta, nalbasa kon ang nagkararag. Tumakdara kon ta inak urayan ni Rodrigo itiruar. Ti babae ang nagkapo iti sango. Kasla mailasin ko. Kasla ni... Anya itayan tay naganda. Hello, mailasin ka. Ha? Sika ni... Anya itayan tay nagan mo? Ella, tinagan ko, ma'am. Uray siyak. Mailasin kayo, ma'am. Da kayo ni Ma'am Carlota. Wen, siyak, Ella. Kumusta ka? Kastoy, ma'am. Diyak amo ti pagturunghak. Kayat ko ti agsapol iti panggadak. Anya? Wen, ma'am, amangan na da maitulong yung kanyak. Wen no, pangisarkan yung kanyak at trabaho. Oray babaunan no iso. Anya? No kayat mo, umay ka ni Jay Mansion me. Ha? Wen, alaan kan kas kaduwami ijay Mansion. Agtugaw tayo tiday to'y abens, Ella. Pangururayan takin ni Rodrigo anapan nakijenda. Isun ti binaon ko, tadi mag-asak namin dito'y simpaan. Kastagaya, ma'am.
Agyaman na nakita kayo dito eh. Kat naibagak ti parikot ko. Sana parikot dayta, Ella. Alaan ka ije mansyon mi. At dadwa ababaunan mi, ngam awan anyaman na, nga uray alaan ka. Agyaman ma'am. Maragsakan ako unay para iti dayta. Saan ako amaya dayo ka ni Victor? Wan, Ella? Ay na, kailiw ko matanday dyan nga ubing, ma'am. Agkita kay tumutlaan, Ella. Iso daytan ni Rodrigo, Ella. At dan, ala, umay ka. Mapantay tinagsardengan ti kotse. Wen, ma'am. Iso daytoy ti mansyon mi, Ella. Ay na, ma'am. Dakdakkel ti mansyon nyo. Ngam ti mansyon da doon niya Anita. Wan, putno dayta. Di kagbabain ditoy, ha? Wen, ma'am. Kat di kay agdanag. Agtrabaho ak iti husto. Saan kayo nga agbabawi ang nangala kanyak ditoy? Gaputa aramidak ti amin akabaulak nga agtrabaho. Ngam di namat kayat asawan, nagbanog kay ti husto, Ella. Pudno nga agtrabaho ka, ngam di ka bambanog. Ma'am? Irwam mo ti bagim ditoy. Kandi kagbabain, mangan kalatan humabisin ka. Takas tati ibagbaga kadagiti babaunan mi ditoy. Tadyak kayat ngagbisinda. Ti kayat ko, mangan dalatta no mabisinda. Ay na, nagsayaat kayo nga amo, Ma'am Carlota. Kat di ka agdanag. Agsirbiak kada kayo asipupuso. Mangigme, at daman damagat kan ka? Ano ba ito, ma'am? Nagpakada ka di kan ni Manang Ella? Imbaga na kan no sa dino ti papanan na? Ay, saan, ma'am? Anya? Oh, pimanawan ni Manang Ella dito asyenda. Pimanaw? Apa sa nang imbagbaga data kanya? Nagpakada ka ni Nana Marsing. Ha? Ngam di na kano imbaga no sa dino ti pagturungan na. Ay, dalakit di makagapo, ma'am. No, apa ya, pimanaw? Anya kumaday ka? Wanyaman ti rason na. Isulang ti makamaw. Apay ngay. Apay adinak inuray ka nagsarita kami kuma. Kat nalapdak iti papanaw na. Inrana na iti panagawid ko iti mansyon. Agyaman na kiti kinaimbag mo kini Victor, Ella. Si kagayam te na istorya na idi anangaywan kan kuana. Ken nang paadal kan kuana. Wen, sir. Doha kami idi kan ni Mang Ignas. Ngam, daksanggasat ni Mang Ignas. Ta pinatay ti tao ang managdakdakas. Anya? Idi awanan ni Mang Ignas. Siya kunti simublat kan kuana iji asyenda. Kat naaywanak iti husto ni Victor. Wen, Ella. Amin dagita abanag na istorya kanyak ni Victor. Iswa di na kamalipatan. Ket iti panagbakasyon na idi ditoy. Si marungkar iti ayan nyo. Ngam naglitay, gaputa di na kayo nadanon. Awan kayo kanon iti pagnanaidan nyo. Sir. No pa'y kasta. Agyamanak takinayat mo ti simurot ditoy ayan mi. Maragsakan lakit din ni Victor may papan iti daytoy. Kailiw kumatan ni Victor, sir. At dantugon daw ay ngagbakasyon. Kat agkita kayon to, Ella. Sika, lalaki. Sika ti amok akadagkat ni Ella dito asyenda. Sa dino tinapanan na. Ay, diyak mo, senyora. Saan mo tayo nagpakada kanya? Imposible asaan ang nagpakadakan ka. Unod, senyora. Ibagbagak tiyag paisaw. Talaga, diyak mo tayo na. Mas dawak nga raw, tako na ni Ma'am Rina pimanawan. Imay mo't nagdamag kanyak ni Ma'am Rina. Ngayon talaga, diyak mo tinagturungan ni Ella no pimanaw man, senyora. Jakpat yan, adi mo amo. Agulunpod ka! Ibagam tipod no di mo kayat ti masaktan.
Ne, apay kumasak tandak nga senyora. Anya kumati basol ko nga. Talaga mo ta jak amo ti ayan ni ila. Ada nga ta di na kayat iso pimanaw. Anya. So, pangasiyo, senyora. Sarap dengan dakon. Tawan amok dita. Sanak apilitin nga pudno, tawan ipudnok kada kayaw. Ulpot! Kan may sa? Apay ko mga mino, pumanaw ni ila. Apay, ada kabutang niya, iti ipapanaw na, senyora. Ada palimod yaw, anatakwatan na. Iso, kabutang niya, pimanaw. Anya. Anay ko. Nagturid ka, Sumarita. Anay. Ala! Pumanaw kan dito asyenda! Ha? Ikaten kan kas trabahador ditoy! Anya ti aramidan ni Igni iti dayta anak ko na ni Doña Anita. Gagayem, di liwana denggen ti tuloy iti nobela tayo ana pauluan. May kanem abilin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Ribotazo. Technical kan musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. May kanem abilin!